Da li je deklaracija o zajedničkom jeziku namenjena istomišljenicima ili ima neke druge ciljeve? Deklaracija nije ni predvidela nekakav novi poseban jezik, nego je samo predvidela mogućnost da se dođe do sporazuma da je reč o jednom istom jeziku koji iz različitih okolnostima zovemo na 4 različita načina. Ja se uvijek pitam zašto Austrijancima nije problem što ne govore austrijski, nego govore njemački. Ali odgovor je vrlo lako naći, oni imaju Mozarta. Ja prvi svoje dete ne bih dao u školu gdje bi ga šikanirali da govore točka umjesto tačka. I tražio bih da ide u odeljenje u kome može da kaže i točka i tačka. Dosta mi je intelektualaca i njihovog angažmana na ovoj ili na onoj strani, jer ništa gore, niko gore ne može ništa napraviti od intelektualaca. Dokument. Utorak, 22:40. Prvi program RTV-a.